Di Nabi Yusuf di Nanggro Mesir 7 tahun sabe dalam penjara. Makanan pihan, minuman pitan, Yusuf ditahan oleh Zalikha. Siti Zalikha laki mekawin, Yusuf hana tem gohlam troh masa. Nibak si ura teke di Tuhan, Yusuf jak meen dengan saudara. Kala juneja kedih dalam gle, pakan tulale dalam mentuha. Olehana tulak nuwande adun, jadra berimung saboh yang raya. Rimung pih jidu dalam lungki agle, jimu mantai le ngena leung sira. Sang mata jihu sang bintang timur, laju gesibu dengan ia lada. Jika adik lon jisi dehembuna, nyopat rimung nyo nutung ke bela. Menyona lon kap anu di Nabi, bekna rezeki di dalam dunia. Menyona lon kap anu di Nabi, bekna rezeki di dalam dunia. Perlu pena ura raski bemupat, dengan mukjizat Yusuf mulia. Perlu pen ura rezeki bemupat, dengan mukjizat Yusuf mulia.